Бурными аплодисментами встречаем наших красавиц. Біздің шеберкейлерімізді қойнар алғышлар білен қоршалайық қарындашлар. Светлана Максимова, Крашен шебері 2005. Алена Низамова-Гурьянова, Крашен шебері 2006. Регина Павлова, Крашен шебері 2008. Ольга Бачкова, Крашен шебері 2012. Алина Давыдова, Крашен шебері 2014. Юлия Савельева, Крашен шебері 2015. Татьяна Ефремова, Крашен шебері 2016. Екатерина Пашаева-Максимова, Крашен шебері 2017. Алиса Исакова, Крашен шебері 2018. Yıllar olup 2018 yıla kadar Krashen şiberi konkursunda katlaşıp birinchilikni yaulagan şiberkaylarimiz. Alkışlar için benim. Bana şolay. Gittik mi? Hazır mısınız anda? Ay ya şiberlerinde. Ay ya gittik. Svetlana Maksimova. Bunda değil mi? Yok de bu yakta mı? Bu yakta da yok. Gittik taşı. Alena Nizamova.
şiveri 2006. Ayya. Regina Pavlova, Krashin şiveri 2008. Olga Bachkova, Krashin şiveri 2012. Alina Davidova, Krashin şiveri 2014. Alkışlarınız dostlar işitmeyin. Yulia Tuktarova Saveleva, Krashin şiveri 2015. Tatyana Efremova, Krashin şiveri 2016. Ay ya bitti baylar. Yekaterina Pashayeva, Maksimova, Krashin şiveri 2017. Alisa Isakova, Krashin şiveri 2018. Krashin şiveri titulun yaulagan barlık kızlar da bizden festivalga çakırıldı. Krashin şiveri 2007 titulu yırtkan, 2011 yılda facialı bizde halak olan Diana Mishkinova'na beylemimizge çakıra almadık. Kalın bir neçe şiver, türlü sebepler boyunca bugün sahnemizde Алтын
Hürmetli kardeşler, koylar alkışlar sizden karşınızda. Kreşin şiberkeylerining eng şiberleri, eng onganları, eng bulganları. Mene qarab turam da eligi kulmeklerge bit. Bularını aytganda 100 yıldan artık, koyusuna 100'den artık, koyusuna 50'den, 60'dan şın ma'nosida tradisiyalarni saqlab kelaturgan qizlarimiz. Endi biz hozir qizlarga so'rovlar hazırladik. Hem onlar o'zlari motor etib shu so'rovlarga